M Towers angena Credit Bank ime yomuchobo songo bakiresi mgwethera seti namba chabo 0111 161 500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National, prosperity for all, forever. Kene yemu humu tiyenyino yogatano na kabiro mwakano yuwechirure mirongo ibiri n'etano mo mwancho mu ligerinde no kwegena mbiyora ndonsi yasole na gukwanire abayo kwaligane kanyora mangana mayiye kyunga chinse isano na ibiri cyabo no mabisileterane sera sinyakunde asense milyo manyiryo nigare Wilson. Chake kyonga chinse isano na ibiri ni abamenyi bekinyoro kyanyamyobo wodi yabo chitendere bunge yabo macho ge chache county ya Kisii igo babo kana konyoro mubere bumusaja yo mubi myaka yegatwa kubikire mbarabari ne para anyabo ni go batere buna umusajo yo ni garenge gati abaibe abo batameta muri propox bakamotigense asasaga netwe agwitwa goiko kwa chinga ki harengi wikiraniye kuri kikubo ibugo kirarero Mugambye munene worongoruo na nenigaire ire gakorekyo asage kirubororo hasate rubuna iboibi obukibago buligochi kwaramererwa hasensemeyo Senior Assistant Chief Mangere is application ya Wachichaji location Ugembo Division kucha sub county atu abo kabono mambia una moroja banda baiga barega iga seito baiga kuna bari chirega iga mukutano yoita ukafura ndonda tari create monto yube watu wajirega asingenjo wanyore information inga umeshimiwa walengo mbati abaibi bagendo kutukune gari mubyo yo muyura irenza mucharo koswa ya compound graso ya compound ni amani chikuigura echikoni yo mugino mwabo mwishimu walengo keracho ya igura umufanya kazi uko kole gasi yoro oigwa kera mani chikuigwa oigore dirisha tungusa orore emeni gate yo mwishimu walengo geigura kera nyore geiguire orora abantu bakonya kumurika etochi okiri kera kiri umuntu umanya kwa advance kurwari ujiurenza ochicha oswa nyumba kumbe umumuru yo kunare nyumba agaiga radio umuntu ukonya osokirie gasi gekarari geita gasi yemo ujirenza kwembari so umumuru yo gamo kemba kunago chicha igento kiatabirare gucha umubwatera ugisilinga ngapka nabokura so ekera akusi de alam abana inji babuka chimbiro sala kyara
na tebiria abantu bamisa ase ngenju to ibiri bumusururu opere buko ibiza kiwaje stima chikona kinyumba chikubumu chingoko chikoyu so abantu bane my community is very alert so abantu be kenyole kyo baboka baminyoka buja banyora umumuru oyo mwisi kuligiriryo umumuru oyo iganyi aro ira maboko kera ari gupambana n'umuntu igana mandu umuntu imoroche nabwate ibyoge ga tigana nayo munchumo ligereria unenchere ya moyo gokini obokorerwa bogweni ase county Nyamira ninasaboroire bali bagosibwa manyinga hawo bwatu muchando bw'ekinyigo iga serikali eyo ekorawa n'omugabana bwe county y'omusike amusinyiribo igoli tukira lero bamentiri kimashine ekyo kigosibya manyinga nawe kimashine ekyo 13 ase nkwana yaye mugabana nyalibo nigatere bune serikali ye county eyo nigera kikogora kimashindi kinde aso mwaka oyo bw'ekibesa bw'ekirubire 25 nemo kirubire 25 lero gatwachaiga iga Nyamira Referral Hospital twarize kimashini 10 twebirero by'abagonjwa ba dialysis ase ngenjo kimashini twaweta mapema chikona gusarika naende chiakaire konyocha ikirosi sato chioka igabano rero twareta kimashini 10 abagonjwa golmambe babekirwe naende abande ngobe nkubare naende wochimotwe ndotamende imashini chinde 10 ga Nyamira tore 10 chia Keroka na 10 chia Kerenyo so that kilo mondo korwese mogenda asere ere angenare igo ase serikali ntobegete mukazo ko make sure health services nebekire kipaumbele naende ndoto wore mashini gogo marae erichi exere yeria nana akara wasi june chi exere ejinde era nare go o separate baga ya robo so financial year enterete marae ndapugireti sidisikani ya Nyamira ndapugireti ya Keroka chimashini chinde mbiyachire ndo chiapugireti ne miaka go jane mammogram ndobwate ne chinde ndo na kwapugireti na tokogenda biamono bantu baitongo batebya kamoranje mo baisa ko na bantu mo arusi tumaini akara kwa rero wechi naboko ryo mondo ryo komachi umukwanire buye jata koneri kegera rijikondia nje koneri agokonye abanyaita na bange tobwata okorere transplant elindo tigana mangana dialysis otherwise dialysis ko mentero bogima naro bange bakora no 20 years agoja kaberega ocha mara bayo sobekerwa na saa 3 saa 4 abutuko chire nyumba twaisagwe tokumanyo somuntu narwarite igo moruzma tumaini obweni mbaro sukamutwe kegambero kya Nyamira nigo kya mubegete byaro mo director w'ekibesa sebunge ye county Nyamira asili tarona de nyama segena momocho yo kubatira nigo no bakuru w'ekibesa ishene gishiringi chimiliyoni 30 ekyo haswerotwe ekyombe gyokurani bokurume kya EACC ona chebina Krista peria gutoni gasugeti ne kibosyo bikachitariki 23 motenye yo gatano nakabero mwako yiga Okay, council is now back. So this is the determination. So the sole issue for determination at this stage is whether plea should be taken today or deferred. The defense contends that there are subsisting orders issued by the High Court at Kisumu on the 19th of June 2026 and extended on the 25th of June 2026, barring the taking of plea against the accused person. The prosecution and the Council for the Ethics and Anti-Corruption Commission maintain that they have not been served with the said orders and urge the court to proceed with the plea taken. This court has not had the benefit of perusing the alleged High Court orders. Although the defense insists
that they exist and remain in force. Given the constitutional hierarchy of courts, a subordinate court must exercise caution where it is alleged that a superior court has issued orders bearing directly upon proceedings before it. In the circumstance, I am persuaded that a short deferment is the more prudent course. If the alleged orders are shown to exist and to prohibit plea-taking, proceedings today may unnecessarily occasion procedural difficulties. On the other hand, no prejudice will be suffered by a brief adjournment to enable the parties place the relevant orders before the court. So accordingly, I decline to take plea at this stage. Plea taking is hereby deferred to the 28th of July 2026, when the related matters are scheduled for mention, to enable the court to ascertain the existence, the scope, and the effect of the alleged High Court orders, and thereafter give appropriate directions. So plea having been deferred by the court, the accused is released forthwith and shall attend court on the 28th of July 2026. Counsel for the accused to undertake to ensure his attendance. That is the ruling. So you do. Konyi bumura iwe kiama ya Jubilee Musike Dr. Fred Matiang'i igaro kubolie hocha saba nanchi kwene kibuna kubwatira na barene kemi kya so kwene kibuna bachikoleta monchereri yobora ya soba choli bonene bulibusyo Matiang'i nigene kiribuna barayi bonse baganete gocha kurwanira birogo byoboraye soba choli boni kemi kyo ira chikwene kibuna ngokolera kero bwene no bwaseko hanena sokuru ticket. Ndio tumefungua ofisi, lakini ofisi yenyewe haiwezi kutuletea kura. Kura iko kwa wananchi. Nataka kuwaomba viongozi na wale wote ambao mko hapa mnasimamia chama chetu cha Jubilee hapa, wale ambao mnataka kutafuta kura na uongozi kupitia kwa chama hichi chetu cha Jubilee, tuanze sasa kuongea na wananchi polepole. Tutafute kura kwa wananchi na tutafute kwa unyenyekevu, tutafute polepole kwa mapenzi. Sisi kama Jubilee, sisi hatutukani mtu. Hatuna shida na mtu yeyote. Siasa yetu ni siasa ya kuweka amani na siasa ya kuhimiza umoja wa watu wetu wa nchi yetu. Tushirikiane na mtuunge mkono. Vile sisi tunataka kurudi kwa serikali, turudishe linda mama. Vile sisi tunataka kurudi kwa serikali, tusimamie usalama vyema. Hatuwezi kukubali sisi wakora wanatembea na polisi. Vile tunataka kurudi kwa serikali, sisi tusimamie kilimo vyema. Hatuwezi kukubali mchele kuletwa kutoka nje na wakulima wako na mchele hapa kwa store. Vijana, akina mama na wale wengine ambao mmezirikishwa katika chama chetu hii, nimekuja kuhakikishia kwamba sisi tutafanya uchaguzi wa haki na huru, tukitafuta wale wagombea uchaguzi mwishowe ambao watabeba tikiti ya chama cha Jubilee. Na nilisema asubuhi na niseme hapa hadharani, sisi hatuitishi watu eti watuhonge, eti wewe utapata tikiti kwa sababu ni rafiki yangu, ama kwa sababu wewe ni mpenzi wangu, ama mambo kama hayo, mpenzi wa yule kiongozi na yule mwingine. Tufanye mambo ya haki, na tukitendea wananchi kazi na tukienda mbele ya wananchi kwa haki. Na nebukorwa bechubura buru kwene kiwasa matanga samwa tukabongoiga igabaraye hamona wananchi korwa se wadi abo kimonge hebunge yabo machoge brabwe county ya Kisii beso kirena kugikere bikore byo hanene asega korukya bongoiga yene kiwasa matanga yamo ensemo yenderete bamenya abo nigo bateruna kero muntu nare no bosibule okobera murengo nde bwensi oge siasa hase basabira barayigo chamo na kobeko kuigwana bunenchire yemo yokoreto ro abarayi baitu twabachorete Simba tukachora Barongo igo twabachorete muigwanaine mugotokorere egasi buya lakini moikire gati mwachakire korwana ngimokobona matotebi akekora mugocha asa amatanga twakagana amatanga mugocha korera lakini twanyora mwachakire chisegi muna bona iga egento kiabate tare 26 rituko ria Friday kiarenge kebesana muna into abakimonge giatorusi chianga tugatigara getirianda mugocha koreta esegi asa amatanga ribaga mukorera na onde bwensio eye tabia ito y'abantu bakuru kwa bagusi ekero turaso bugambi guso mugambi
igo botambe kuru miaka ya kare otwa bwata masikani asonde bwanzi olimo kopingana gusochorire abomoka abomone iga masikani ayo onde bwanzi obwate ebikiana byaye ebyebikebika kidrama kinga konde mwegenteke asabantu bonse piba kumachoge burabo tigemanyu rero asomweshimiwe ito His Excellency Simbarati abagaka abarega bonse pinabangina ebakirena asike omwano ito MP Nolfalson Barongo oyaba machoge bachorete ure bunge abantu investigation officers tikaba iki batebe karoba eteterio kindo mbanto kibabwate kinungu kya mete ya makombe mbanto ki. I'm here now condemning strongly the act that took place recently, particularly at the Momachoge Varabu constituency. Kanyangima, ebe gusi, ebe anywhere. Montondo bwensi okuna omonto ole member ya Jubilee kumurwania sengenje ya siasa. Either because ya kiama ya Jubilee or any other party was interested in Leons is totally wrong, and I stand in Jamuno Mondo konye condemn. Esa ulio korento botoereru egera mangana aba ariendereti tugaseri una jisese kurua matanga lakini aba machoge tukaremereria ndu tugatiga tukaenu mwalimu ito na masikani yaye Muraibe kiama gia DCP hoibo igorengo mo konyibo muraibense umuskirigati gashawa garo kuboria gocha sabaraina bobwatani be kiama kya ODM kubwatira na baraibense moyo kwameria serikali aso kwene kibuna koleta baramonjeri yoburai haige emergency Kwana njingiki chiyoga shagwaniga tebune kiamekyo kya ODM igo yakure neye magega yo kubatirana ne kiama kya UDA asokorosia serikali ya Burundi. Watu hapa wameniambia wale wamekuja walikuwa kwa ODM wamesema tusiwasahau. Mimi niliambia watu ya ODM William Ruto wamepanga kumaliza ODM. Wakaona kama ni mchezo. ODM iliuziwa William Ruto na Junet Mohamed, Gladys Wanga na yule mzee anasema anataka power. Nikamwambia watu ya ODM, Ruto ameliniambia mimi, ameleta Raila karibu ndio amalize ODM. Hataki chama kikubwa. He has reduced ODM kuwa chama kidogo ya Luo Nyanza. Na pia pale Luo Nyanza hakuna mtu wako nyuma ya William Ruto. Akifukuza Sifuna na Babu kwa ODM, ODM ile kidogo imebaki imekwisha. Na mimi naambia Sifuna, wewe akatuonesha madharau akatusaliti. Si tumeondokea yeye. William Ruto hana support Nairobi, hata jana analipa watu. Mikutano yake yote ni ya kulipa watu. Ilikuwa imejaa GSU na plainclothes police officers and goons. Nobody is interested kwenda mkutano ya William Ruto Nairobi. Anayozua the country. So ODM hakuna kiti watapata hata moja Nairobi. Tumejipanga vizuri. Na watu ya Nairobi msikuwe na wasiwasi. Gwe kiraga bomancho mo ligirya nongwe kiro mweli oba mwana maya yekiunga chinsa isano nebere hichi abo no boso. Ulende chikoraga chinsa 10 ningira nenkomanya senchura yo wengeletera ne sera sinyakundi. Sense mo yimanyiryo ni garenge hwirisoni makuli magache kamera. Garenge DJ Clipper yoneke chibicha na muri gochira senchura yo bwikiranu igakorokwa yuje. Go sabiro twaro buligirya ya somoro bere go sembe ho 5 some vibes oleta monera DJ Clipper amo na mera nago sabiro twaro buligirya Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo
huku wakihakikisha usalama wa kesho, kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National, prosperity for all, forever. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka